sam baš zbog ovoga jutros ovako rano da snimim izlazak sunca. Evo su moji prijatelji. Ćao, čao. Nije loše, kako ste vi? Ovo je život. Kako uživaju priroda. Ovo je život. Ovo mi je najbolji prijatelj. Eto, u selu nije sve idealno. Mora da bude i nekih malih problema. Mihajlo, šta se desilo? Vidite, krila orase. Ha? Da. I mi sad nemamo vode u kući. I sad moramo da idemo da očistimo to gdje je krila veverica orahe da bi ponovo imali vodu. Tako da sad ćete da vidite kako je ona tu uradila. Evo ovdje je veverica stalno stavljala orahe i tu se zapušilo i voda ne može da ide i sad u kući nemamo vodu i sad ćemo mi to da pokušamo da otpušimo. Posle problema sa vodom zbog veverice, voda je nameštena posle malo muke, tako da sve funkcioniše i radi. Evo, spremamo domaća rezanca. Domaće nudle, rezance.
Evo i za doručak, domaće nudle, carbonara sos, uživanje, prijatno.